Ada sesuatu di sana. Wah. Hmm, double head. Bantainya gimana nih guys? Pakai rune kah? Shining light. Ini nggak bisa dimakan sih kata gue. Flash jet pen. 100 damage. Ih serius 700. Boleh kita bantai deh. Let's go, let's go. Ih 72 doang gak ada rasanya ini. Kata gue sih gak bisa dimakan ya. Bisa loh. Bisa loh. Segede apa tuh mulut? Hmm. Damage-nya gak sakit lah ya. Belum sakit guys. Shining light lagi. Flash judgment. Let's go. Gak ada rasanya nih. Bahaya nih. Masih bisa lah ya. Run lagi guys. Oh ini nggak bisa deh. Nge-blessing. Ntar deh sekali lagi. Berarti unit aja dia guys. Lu attack aja. Ada run. Black sword, winging blade. Berapa ini darahnya? Wah bahaya sih ini guys. Nggak memperhitungkan. Kita heal baru. Support ini. Run. Let's go. Gua ada juga. Uh.
4.000 lumayan. Spark.